الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Puji-pujian si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta salawat si panghu tewi kalasahan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May kakasi itong kinai si agama Allah, iseb tewi aku rukkaam kitewi kemon pinapanjari kita bi Allah Subhanahu wa Ta'ala lella ni ke parende abahi makanak pinatitu kita bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala in panenggihan tendi pasang delanten di supaya kita hibba si atas 4 kalimat. Si atas 4 kalimat ini tiak tu ka ilum tendi, tiak tu kasanyangan tendi bang tabeddeg we tebi karana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iene kalimat si kaisa ta inela, si kadue ilaha, si katellu illa, si keempat Allah. Hatinen yene kalimat la ilaha illallah, 4 tepu kalimat nek kapung tinayahan in kita dipinapitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nengge atau akan dialem likus yene kalimat 4 tigtang niyaan. Fin Allah Subhanahu wa Ta'ala si Quran ni mahamun liyah in iya magfirman sila padane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna sin ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ga pinapanjari we ku injin duk manusia bat malainkan supaya magtag-ipon, supaya magmamaryawa si aku fa in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anban lisara dumehellu latun tuju parban Allah Subhanahu wa Ta'ala tabassa we'te tahati we'te bi amban meiin in maksud sin kailum tebi ininin nga niya saddi bat maringkan magtag-ipon magmamaryawa anuhut pinturo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjari si tages-ges kun may kapong tinaihan niya hadja pangurungku kitebi yene 4 patilew 4 tilew insyaallah bang si tages kun atau akan si ganta tages-ges kun sambungan tebi jinawaban inanseran yene me tilew ininen tu sisangin ininen paintilewin weibe sumbatebi in Allah Subhanahu wa Ta'ala weibe
kita rin magmamaryawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ini answer na yun, insyaAllah, ansiran dari supasongan. Si kadue, kuingge, pagmamaryawa tendi, kuingge, pag-ibadat tendi, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kuingge, in panuhut tadi pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin. Takaleroy. Pasong ki oburois, ikyo bautek ka. Inshallah ti ako lumando pakanti sa kapasongso. Ine may pagdalilwe ne. Essetevi siga pepikya ni Subhanahu wa ta'ala. Kami matuloy pe sampai sekarang main masih si painumba si Allah subhanahu wa ta'ala. Masih pujian si Allah subhanahu wa ta'ala kami matuulay pe sampai sekarang main ini pen Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Si Allah subhanahu wa ta'ala in puji-pujihan kami ien fil ula kami ien wa fil akhirah duk sampai si kahinapusan masih si iye in puji-pujihan ni kapungtin hatinen sinusumbanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinen in Allah subhanahu wa ta'ala bang uncertain pag sinumbaweku tinuhutweku sinumbaweku in Allah subhanahu wa ta'ala pag pinapanjariweku kwe niya nan si ininin ta imagine wete niya ta tari wete niya ta pikir wete we niya la business transaction si antara teruk antara Allah subhanahu wa ta'ala niya la pagbeli duk pagbayad niya la pagdagang duk pagbayad kwe inge kwe sa kaula-ulay na Allah subhanahu wa ta'ala magkaragihan siyene kapapanjari kauhin. Kung in Allah subhanahu wa ta'ala in iye magkalagihan si amma ibadat tini. Kung in Allah subhanahu wa ta'ala magkalagihan si me kaulpil palangite ni mahatin adapun in Allah subhanahu wa ta'ala may kapungtinahin in iye sangat makagees in iye sangat makagees amman makageesin gaya magkalagihan si pinapanjari. Pin Allah subhanahu wa ta'ala pe si parman ni saddi walahul hamdu fis samawati wal ard. Si iyeru in kemon puji-pujihan amban pito lapis langit tujuh pito lapis bulak sien puji-pujihan ni kapung tinaihan pusine si Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin bisan pedi pujitin Allah subhanahu wa ta'ala niya hati muji iye lulia ta langit yun pito lapis langit at pito lapis bulan. Tuhan tadi Allah subhanahu wa ta'ala. Si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabissara wa'ne fa inni abtatis sama'u wa hukka laha an ta'itta. Ini makna si hadis si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa ini si sahabat si waktu si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam magtageot in langitin. Si say magtageot takalo ni sahabatin ridwanullahi alaihim. Pa inde si Rasulin inebe ya Rasulullah magtageot miyaan. Paggain magtageotin na ikapong tinaihan, bangdalil kayuhin, gehit magtageot kayuyuin bangga niya, buhat diyata ni. Si Elew, si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magtageot tangin, samay. Tatilo may sahabatin bang ine sa babanin bangwe magtageot. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, luo dia tak langit yuen
Geikeu makasuwa pa inne limendangeu. Keluaruhan pat betis pat tangan. Bat malaingkan niya'lu'u malaikat nasbi-nasbi. Niya'lu'u pa inne malaikat paruku. Niya'lu'u malaikat pasujud. Si Allah subhanahu wa ta'ala kami iin. Kami te gak katauhan te bang ine in makna sintahun. Bang ine makna bilyon tahun. Bang ini makna milyon triliun tahun kami iin in kahalan si malaikat numba ni si Allah subhanahu wa ta'ala, pasujud ni si Allah subhanahu wa ta'ala, nasib ni si Allah subhanahu wa ta'ala, la tufattar anhum, in siyele gay magkajumu, in siyele gay magkahapus, numba si Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi dengan kapungkinaihan si agama Allah. Hamkan ni tapene wa ibang buak guru ininen in answer bang wei sumbata din Allah subhanahu wa ta'ala pegge wei iye rupatut sinumbatan bi gaania saddi. Pegge bang pene tebi yene pinapanjari ko Allah pegge angkan ni sinumba Allah sinumba wei kuna. Angkan ni sumba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge pinapanjari ko ene kue niya alai yene ko ahat takabburte we pegge kue sakaula-ula in Allah subhanahu wa ta'ala magkalagihan si kite win Allah ta'ala gihit magkalagihan si amal ibadatte. Inne malaikatin sa ine kahalangan may kapung kinaihan sa ienne inne situasyon den si waktu nehet iene songne tinihuk insang kakala songne kiniamat dunyahin ine tabissara me malaikatin si waktu ni kahalan de kami ien numba si Allah subhanahu wa ta'ala kami ien gak ni si magkajumu nuhut pintur Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun in sifat malaikat in siyelay gaynulang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala medbegan pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala ine pa inde subhanak maha suci kau ya Allah subhanaka ya Rabbana maha suci kau Allah ma abadnaka haqqa ibadatik ma abadnaka haqqa ibadatik bisara ni malaikatin si seen ni kahalanden si waktu ni song kinyamat pinapate ni malaikatin bu kami iyan gak si bakas matay ina tabisara ni malaikatin maha suci keu Allah maha suci keu Tuhan kami Allah gak keu ta sampurna we kami ni sampurna pag ibadat tujuh kau Allahu Akbar. Gak kau tasampurna we kami sampurna pag-ibadat tujuh kau yang kapatutan tinukbaran si kau ini pag-ibadatin. Hatinin gak pa ini magtep in ibadat kamihin si magtep dukien kamaharudikaan mo. Iyan kapung tinaihan bisara me siye me malaikat. Sain kita may kapung tinaihan bang patek ka ang kaam makalipas pe waktu makadugtul pe kasaan lumorok pe siyene duse ilangga-langgal sara Allah subhanahu wa ta'ala. Pemantari ko kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam ku ingin pag-ibadat nen panghu teri saphap pangalikatan ku ingin pag-ibadat nen ila may doa ni si Allah subhanahu wa ta'ala hin si waktu iya pasujud si waktu iya nautangan si Allah subhanahu wa ta'ala dem tahajud ne takal oleh Aisyahin amban lumakne hinakbuin Rasul sallallahu alaihi wasallam membayang si masjid ne
Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanak, subhanak, maha suci kau Allah, la uqsi thana'an 'alaika, anta kama athnaita bihi nafsak. Maha suci kau Allah, pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gay ku pa inni makapuji si kau, gay tabista ko in puji-pujihanin, gay kau kabaybayaran ko puji-pujihan, sumagwa ka urumismo makapuji ginhawabaran mo. Sisain ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisain min amma ibadat min sayyidin disaran in Allah, gay pa in magkailangan si ibadat tenbi, gay pa in magkailangan si puasa tebi, wat malingkan ised tebi, sumbat min Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamariyat si Allah subhanahu wa ta'ala, peggega beniya patut pagmamariyawaan tebi saddi, wat malingkan tunggal Tuhan tebi Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takito ng buwa anda ni kalasahan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha takito ng buwa ilanin Nabi sabhap manusia tu si bulak dunya ini kaharanen iyene magtahajjud si tinga bahani sa agen iyene bustak inlek ko annen sa agen paluwas laha laha painte baha in puso na inin bettisnen way min tulin qiyam sabab inataggal in paninggiz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taggal in paninggenin ng bahayang tahajjud sampai tatila way Aisyah radhiyallahu anhu yene gay in Aisyah hap parasahan ni sa kahalan elanen sa kalau bininsan away ng ginhawabangan pain Aisyah radhiyallahu anha si elane ga ka inampun si kau induseno si sino ni nuklumabay ni Rasulullah awe pain Rasul inampun he sumahuwa geke ku pa inne afala akun abdan syakura geke ku pa inne pania si Allah subhanahu wa ta'ala iyene ipun hekka in pagsyarang sukulunin. Allahu Akbar. Ako rukka may kapung tinaihan. Luba-luba nin ako mamisalay ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang patek ka hinaman-haman, bang patek ka kaya sabut ko ang sinilay makalipas pe sarta makadugtul pe yene me panglangan syara Allah subhanahu wa ta'ala bang panditali inampun Allah tabaraka wa ta'ala kemon. Si kadue, yene tilew ansirante di sangin ininen. Intilaw si kadue ininen, kuingge in pag-ibadat tenbi tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kuingge in pagmamalawa tenbi si Allah subhanahu wa ta'alahin. In pag-ibadat kami si Allah subhanahu wa ta'alahin si atas telu perkala esebun bi kinaha niya subay kinahagad niya subay hininang niya subay inanggautaan pareheluti ang banteluin subay inkite tulus ikhlas si Allah duk al-mutaba'a duk yene muwafaqa duk yene tuhod si panghu tewi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa si telo ini yang permantay ko subay in kita mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala niya kinahagad. Niya subay binisa niya subay yene hininang. In tagtakaswa at ininen yene si hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si waktu ni Jibril alaihi salam pili si Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam yene pa inne nilaw iye niki aka si Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril bang ine islamin taka hadis ini men kabalik ini nuwe tiri kemon gay ni basaku sa iya kante ni hajja
Ini ang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene lime rukun Islam. Duk tinilew wa Jibril niki aka in Jibril si pangmu'tabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang ine in imanin sarta kasambungan wa Rasul tabi sallallahu alaihi wasallam in Jibril yene ennem rukun sin iman. Ustinilaw pa Jibril bang ine in ihsanin si hadis iin yene pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam in ihsanin an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sumbahon in Allah kaya sa kaula-ula in iye kiteno banggene iye kiteno in Allah Ta'ala takitene keo. Iyan ay kapong kinaihan. Bang payamante di telu ansir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telu patilew isab, duk telu isab jawabanne ti ahibtu islamin, ti ahibtu bang kuingge panumbata wi Allah subhanahu wa ta'alahin. Kahagad tabi ennem iman, lukun imanin, iyan hip kinahagarin, duk hinang tabi yene lime, rukun islamin, lime rukun islamin, duk ennem rukun imanin, tihip tu agamatin bime kapung kinaihan. Pen Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal, rahimahullah, tiya dito mag-revolve, tiya panipalikus dito in islamin, inyene agamatin ininen. Wey, pegge si ilmu aqidah, la isi ennem ien. Ilmu fiqh, tiya tu si yene lime itu enne kapung kinaihan. Ubus, iyene ennem ien, duk lima iin subay niya pagpaphap si Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kumatahalay si iin, exceptly, kuinge kita mag-ibadat si Allah, subay kita kahagan si tasabut kumiyaan, subay kita bisarate sinabut kumiyaan, subay hinamte sinabut kumiyaan. Ini bisaraten, ini ennem rukun iman. Ini suwe kinahagaten, ini ennem rukun iman, ini an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ini pe, wal yawmil akhir, wa an tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi ennem. Duk limeli ma'lum nasi kita syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait man istata' ilayhi sabila ma'lum nasi kita. Palatun kita sika tellu tilew may kapung tinaihan insyaallah tagayuni asong paganti ko. Sika tellu tilew kuingge kasampurna we ite in pag-ibadat te si Allah subhanahu wa ta'ala ininin. Kung ingge bang dalil 100% in ta 100% we te in pag-ibadat te si Allah ininin. Nasihat mula-mula si ginawabaran ko latun ne sikaan ne kapung tinaihan. Kung ingge ta perfect we te in amal ibadat te ininin. Gayo hek ka ansernen doek kayu du insyaallah anserante ko itu si kaisa yene pa inne al ilmu ini panghati si kadue pa inne al khusyu' yene pagmamaryawa panungutan katalew duk kalasa si Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkeo baya perfectin amal ibadat nun subay boono indue bayu ininen si kaisa iyene ayun subay kyo taga panghati si kadue subay inka o magmamaryawa yene pagmamaryawa niya katalew sarta panuhutan kasilasa si Tuhan tewi Allahu Rabbul Alamin idue. Itu kita hapain. Ini ilmin tahati we tadi panghati. We. Pegje in aa. Upama in iye pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama in dambu aa. Nambahayang.
magzakat, magpuwase, maghaji, magkemon, magdikir, magbasa Quran. Mas sanep hadja yun bang patik ka dukhadja makaido pahala. Okay? Nambahayan ni hadja, duk ni hadja makaido pahala, dukhadja pa inte in iye lapas amban adab Allah subhanahu wa ta'ala. Iye isa. Sumaguwa, bang taga panghati, ubus, kamaanahan tawe ni, tahati we ni bang ina binisarang si sambahayangin. Okay? Sige ro kita pilih, balik kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Emante ko. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa nang bahayang kam kwe pakakite di aku nang bahayang. Bang paham tayo hadis ini men manamal. Bang hadis tayo hadis ini men mahab. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Nang bahayang kam ko ipakakita di ako nang bahayang ubos nang bahayang mekew. Tahati we'nu start. Bang kuinge in pag-ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang kuinge in pahala sin pag-ayil. Tantunin ibadat ininin tales sa we'nu lanab men bang dalil kinakanin. Pigi we tahati we no ko ita picture out we no inye ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mag-ayil. Patta we no bangko inge in pag-ayil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bangko inge iyene panambahayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sabana ien makahinang kyo connection nuruk antara ne bisan pe kanianen in iye wafat ni dunehelu amban kao. Ien kalaten me ilmu. Memang tadi ko may kapungtian kalaten ilmu. Bang tahati we ite ine hininang te yuen tantunen tales sa we ite inlanab ta perfect we ite inene hinang tin bang tahati we ite iyene inhininang tayuin. Kaya pa mag-test niyaan, mag-examination, bang pa mag-test, buong matay-study we ano, kinatauhan we ano in-answerin, kinatauhan we ano in-maanahin, tantune inkaw answer mo yun, miya pilmiya sambatan bahasa nilikanin, yene hati na inkaw perfect. Sa iyan doon sa may si amman ibadat tebi, bang tahati we tebi, may pag-ayla-ayl tembi, bang ina may pahala nen, tantunen in kitebi gene kitebi kapag haman. Kaya nabut kite ang ban may pahala. Lesa tebi patoket tebi si pangatayan tebi may painte may udu ininen, may mag-ayil. May mag-ayil ininen kanmari hansiya may ritual. Manjan may painte yene kaya ni addatte kami matuulay painte bang nambahayang tanluk niyat pero isang ien sa bang tahati we ite bang ina in pahala binetta bi Allah subhanahu wa ta'ala si pag-ayil tantunen in kite gayni kite baya dekkat in ayatin sa lama-lama. Ine pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Sisinesiga ni ang bankaam pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bankaam dangan. Gani dangan ang bankaam pinaphapwe ni inudunen hinatul-hatul, pinatintul, ubus si kay napusan wudu nen ngalapal iye asyhadu an la ilaha illallah. Ganiya Tuhan, ako magmeksaksi ganiya Tuhan at malengkan Tuhan Allah ni patut sinumba at malengkan ganiya patut sinumba at malengkan Tuhan Allah. Duk painte wahdahu la syarika lah, ganiya sa kutune wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Magnagsaksi ko sa bennal in Muhammad ipun ni rasul ne malainkan ilukahan si iye in kalawang-lawangan sulga kawalu yadkhul min ayyiha syaa
intag-intag kawaan ni paasik baya-baya ni. Mangpayamante inyene isek sin hadislay tantunin ni kapong tinaihan in kita ibadat ten perfect insyaallah. Sa inggen ten sambahayang bang sa inggen paruko Rasul sallallahu alaihi wasallam bang inain maana sin Allahu akbar si waktu ni gite magtakbiratul ihram. Si waktu ni kau paasik kap sambahan ini maana sin Allahu akbar. Ini makna sin Fatiha. Ini makna sinina subhan rabbiyal azim. Sine hinarap nulay. Ini Tuhan tevi Rabbul Alamin. Niya ti hadis si kadua na ikapong tinaihan sa basate dami kamjungo dahu insyaallah yang do pagkaswaten bi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si riwayat Abi Hurairah sirta Amman Hurairah riwayat Imam Muslim fa inna idza tawadda al-'abdu al-muslim أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. Sisine-sine pa inne dambua ipon Muslim in iye mu'min mag-ail tinaphaw kinosean wene in luenen at malingkan patuhut amban yene kose luene yuen in kemon kasaan kemon duse takite we ne rukmatane patuhut si buhe yuen atawakan si patuhut si kahinapusan petak buhe amban paloyhanne. Allah babang tahari dari sini. Fa idza ghasala yadayhi nuk apabila isad kinosean wene in tangannen kharaja min yadayhi paluas amban yene tangan na ininen ke amban yene tangan na ininen kemon kasaan yene taantan palep paktasapwe tangan na ininen dupatuhut si buhele atau kan kahinapusan si yene tetak sin buhele. Fa idza ghasala rijlaihi luk apabila ni kinosean wene inbettisnen si waktu ni mag-ail kharajat paluasne inehin kullu khati'atin kemon kasaanin masyatha yene talengan bettislay patuhut si yene buhe mamettaklay atawakan si kahinapusan pettak buhe yene mettak man bettisnem hatta yakhruj naqiyan min adh-dhunubi sampai in iyene suci atawakan lisin amban ne kasaan tahinang we ni bang ibakas mag-ail. Peman ko may kapateng kalabihan sinene panghati si pag-ibadat te. Kalabihan yene ilmu si yene si amal ibadat te. Peman te na mag-ailin hinang simple. Sumaguwa si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala in iye hajj in pahalanin hajj in tungmasnen si hadarat Tuhan tebi Rabbim niya malite do niya pa inne humbleness ini nen jadi ne do pamban me muhadara yene pagmamaryawa ini nen niya pa inne katalew us yene niya kasilasa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ibadat ni hati na in humbleness sa sumiyang isab pasabennal in pagmamaryawa ano ininen sumian pasabennal in pagmamaryawa ano sarta panuhutan katalew sarta panuhutan ni kasilasa si Allah subhanahu wa ta'ala yun ito ni al-khusyu' si waktu in may siya salafus salih mag-ayin tumambi khusyu' dilay khusyu' bangku inge in yeme khusyu' de si Allah subhanahu wa ta'ala hin si waktu hipsi ngail me salafus salih nigpid hipsi nigpid indambua aamiyaan si waktu ni ngail kibbahan sarta tekka in bagay-bagay nin tinilew iye pa inne okeo pong tinaiku we tas tan kay datan ko alenen pa inne
Uwe de kupain ne gay nigpid bang nailhep kupain ne gait kupain ni katawahan no bang sine hinarap te si sambahayangin. Bang sine iyan pinuotoy magbisa si waktu kita ng bahayan Tuhan te Rabbul Alamin al-khusyu. Umabot siya si marhala si level iyan inkite pakupaputi lang pa inkite umabot si level ini khusyu ini katalew rein katalew pagmamaryawa nungutin kasilasa. Ini sahabat ridwanullahi alaihim murong ite sampol. In khusyu din bang insiya si pagbonoan. Sarta insiya lay angel tawa pana gay ien painte anan basta-basta pigipedian siya iniheptawisaren iniheptarapalin pa inne may kebedutun di pala ininin amban baran kumang hinabo ng bahayang. Pagsakay ng bahayang, painne bedutun binipainne, binedutun kasawian nen gaani at palisan iti mabini khusyu ni sahabat ridwanullahi alaihi. Kung ingin ente khusyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung ingin ente ini khusyu Rasul sallallahu alaihi wasallam si pag-amal ibadat. Uwe ay ente intilawin na kapong kinaihan. Sumiyan pa niya in khusyu. Sumiyan pa niya in khusyu. In pagmamayawa si Allah katalew. Inenuhot in kasila sa sumiyan pa niya subeiru niya panghati balik. Pabalik at panghati. Pag-ahin banggana gaya tapag khusyu. Gaya niya khusyu nilo si sambahayang nilo. Sinainin na malibadat ne. Bangga niya khusyu ni. Bangga niya panghati ni. Si tahati we, si panghati ni, amban ni amalibat hinang ni. Kaya upama, Abu Bakar radiyallahu anhu, bang imam si jaman ni, gaytan to kapag imam sarab ni nuwe ay nangisip iye. Bang niimas sa patiha, nangisip Abu Bakar radiyallahu anhu. We ay tahati we na inma'ana sin fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si waktu ni talapal ng kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemun puji-pujihan si Tuhan tebi Rabbul Alamin. Si Allah Tuhan Rabbul Alamin. Mangpayman mo isek sin Fatiha may kapung kinaihan. Lando kaluhain makna. Lando kahadya pa hindi pangadjian. Luo di alam na yun. Ugus tahatu Abu Bakar radiyallahu anhu. Sababin ius in magbekke nangis sa taginay kapag imam mo italew na si Allah subhanahu wa ta'ala. Wey tahati we ide bangsine binuore magbisahin. Bangsine paharapan din, bangsine pasujuran din, bangsine parukuan din, ini Tuhan tebi Rabbul Alamin. Puen bisarato eno kapung tinaihan, sumiyan pa niya ino khusyu, suberu pain tahati te bang ine hinang te amal ibadatin. Hatinin, papangero ino khusyu, si panghati, suberu niya panghati. Gay pa niya ino khusyu, suberu niya panghati. Yan insyaAllah gini kumataha. Si last question, yen answerante si kaam kemon ine in level sin yene me panumbatel inire yene level sin ibadat ininen level sin nan si ininen insyaallah la rate ne hajja si kaisa level ine penne muslim, okay, si kadua level ine pa inne mu'min, si katello level pangkat ine pa inne muhsin. Ini makna muslim, ini surrender. Ini makna mu'min, ini magparacaya. Ini makna muhsin, ini magpaphap. In muslim, diawa, pasuno mu'min, ubus pasuno palangkyo-langkyo, ini muhsin. Isini inalilan muslimin may kapung tinaihan. In muslimin esebun bi in muslimin yene kemon tinenggihan we ne amal ibadat yene hajja mawajibin nambahayang lime waktu gene magsunnat gene magwitri gene tinambang lime waktu yen bitinenggihan ne
Magzakat, yun zakat nimo zakat liru. Ka nini asadakka na iin Muslim alinin. Gini tambahan ni. Magpuasa pinuasahan ng bulan Ramadan, hadja alin nilay Muslim. Magnek hadji min tebde painte. Okay. Us painte, yun muase, magsyahada. Iyan painte in Muslim. Hatinin, tamanan diyawa level, yun kemon hadja pinawajib siya Allah subhanahu wa ta'ala, iyan hadja hininang nin. Ini may dalil. Si waktu netek ka indang buwak badawi, si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa inni ya Rasulullah. Gini ko pa inni nga hinang, may amal ibadat, malingkan pa inni hinang kun, ini mawajibin hadja. Na ini sa mong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagsakay ni pataykot in badawi, pa inni tohan na bisara nila in iye, makaasik surga. Hatinin, tamalan diyawa level ini Muslim. Okay? Kaya kung pinawajib pa Allah subhanahu wa ta'ala, gay ni kulangan ni, tuk gay ni ro isang tambahan ni. Pebang kulangan ni, dilikaw ni iye. Okay? Lukbang tambahan ni, adakala lisu-lisuan pa iye. Si katelo, si kadua, na pa in level ni al-Muslim, al-Mu'min. In Mu'min na kapong tinaihan tahati na inuwe TV, iye ni, nahinang sinkemon, in Muslim tambahante, in Muslimin ini ninggalan duse haji. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima fi Allah subhanahu wa ta'ala. Balikte, in Muslimin nahinang kawajiban dukene ninggal ini me duse haji. Ito ni insyaAllah. Si kadua ini al-mu'min. In mu'min ininen, iyene ngahinang kawajiban, tambahan na rukemon kasunat-sunnatan, ninggal me duse hadje, duk ninggal me duse idiki. Alin na yun mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ni pasti. Balikan ko, in mu'min, nahinang kemon pinawajib siya wa Allah, tinambah nino kasunat-sunnatan ne, ninggal amban me duse diki, ninggalan amban me duse hadje, iyan me bangsa mu'min. Pito kita hak muhsin, ini maana sin muhsin, in muhsin, may kapong tinaihan, iyene magpahapaha. Ga niya do pagbigdaan ni do bangsa mu'min het muhsinin. Ga niya pagbigdaan ni bang si pente quantity, si number. Si quantity si namal ibadat de sali do. In mu'min nahinang kawajiban, nahinang sunna kemon sunnat-sunnatan kay mintis, ninggalan ni painte duse mahadjahin, paanib amman duse marikiin, demikian saya bisa bin muhsin. In muhsin, ninggalan duse hadje, nahinang, yene painte pinawajib si iye, duk painte tinambatambane duk kasunat-sunatan ne, duk ninggalan me kaduse-duse handiki, duk kaduse-dusean hadje, in alenen muhsin duhe. Hatinen, garo dia pagbidaan ni mu'min duk muhsin, si quantity sin amal ibadat de. Sumagua niya pagbidaan de dan buwa du parkala papateng tebinan si ininen. Ini pagbidaan nin, ini pa inne quality. Ini quality sin connection nin, sin relationship nin duk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini quality, ini kahalga, ini parsubpatan ni, ini antara muhsin, duk antara ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inadal muhsin. Pag-in muhsin, bangkyo taabo to yung level sin muhsin, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kao na umbusa to magmanukpea to si dunya ini labi-labi ng si ilo akhirat.
In muhsin na ikabong tinaihan ni inin pinain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasabut wa kan sini ini hadis si Jibril si waktu pi si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa inne mal ihsan ini ihsanin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu muhsinin, in muhsin talissa-lissa in Allah subhanahu wa ta'ala bang iya mag-amal ibadat kuit takita in Allah subhanahu wa ta'ala sumahuwa siga ni takita in Allah ta'ala sa niyat nin inin na ni pinausok din pangatian ni takita iya Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ni koneksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala lando pa inte hadje lando heget in connection si muhsin iyene duk Allah subhanahu wa ta'ala si kemon kahalanne tampal tapuk hinang diki hinang hadje masi-masi in connection nen ini maksud ko len in istisharu ma'iyatillah yene pa intelesalisate in Allah subhanahu wa ta'ala intag kita binaybayan iulu umayan mayam kita iulu alenmen iu ihsan at yene iye muhsin. Dende sa lemmi ne hinang ne sa ine pa inte hadje ne taman ng buwan man bilang ng buwan man jusi hadje ta hinang we ne ine dende magmaksiat sumawa makaasik iye surga sa babue ine kisa ng buwa dende makapainom ng buwa aso makapainom ng buwa aso na ikapung tinayin mo iye ini magmaksiat iyan takita wa ini aso lek kakan dami kini niya lek kakan do isab ubus pinainom mo ini aso niyaan bang payamantin aso tamanan lemmi ini makhluk tu si bilak dunya sumagwa wa ibente iyene pinaasa kaya Allah subhanahu wa ta'ala sabab ini beente sabab ini been sabab niya na isi pangatayan ni pagpahap-hap sarta iyene pagpahap yen oras iyan lupatek kasi connection nito jo Allah subhanahu wa ta'ala yen takita we ine in asa in rahmat silang buat pinapanjar yen jaran nugpat iye yen pagpap iyan nugpat iye bilang connection ni si Allah subhanahu wa ta'ala hinang ni kabungtinihan ko ahat ako kaam in kita yung makagi-step amban lari ti amban dendelay makahinang may kahapan tagi-este bihet nga hinang ine-ini na pain tagi-este ganta makakita dunya ti bilabi ang Allah akhirat lari ti amban dendeyin so mahuwa pain na ti bilin pangatiyan ti pain na ti bahap ti bilin pangatiyan ti usukan ti sa pangatiyan ti ine pagpahap-hap ine supaya niya connection te duk Allah subhanahu wa ta'ala puas billah may kapung tinaihan bisan nigay magtugo gay ni kinato mang intag poon nin bang intag tubunen sa pagsarang sukulan kun bang ni hadja pain isang makabahagi si kaam kemon bang ni pain hadja isang makaurong bisan sa asadak ka pegi pain kunyan sini dumen ito en magtauhan sumaguwa bilang ni hadja pagpaisir mula-mula si mamisali laton ni si may mapakalay si makapungpung tinaihan kasalihan kasakahan bang niya alay may kapung tinaihan iyene ga mag-atap atau kanilay mula hawa amban ni tabista ko si deheluhan pe ambat sa ako pinainan atawag ambat sa ako pinabentel ako lay bilang kung tinaibi iyene masimasi pero isang ngadji ko kaamin masimasi ro isab no niha pangadji ko kaamin iin bang ni alay kasaan amban syaitan nuk amban ginahabaran ko do bang ni alay kahapan tay do obi takek tu obi iin amban taufik sarta amban rahmat Allah subhanahu wa ta'ala po si kita di puas billahi maku ku kaampunan si Allah duk maku ku duus maku kamaapan si kaam kemon puas billahi ngalapal na ko silapal kasila sa si kaam kemon
Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ambad sa